ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Umngot ki Longkmie nakasinong Darrang West Jait Hills District kelayo ban Pyllait im yakawai kasim Dkhoh kabla tep kerteng ka brown wood owl kabaka jinghe kalong kumba 100% centimeter. Kini ki Umngot ki Longkmie kilalap yakani ka Dkhoh kabala dem hakhando katba kidang le tho diang sakhlaw sajan kawa Umngot. Tang siyo yakani ka Dkhoh kila simno ban Pyllait im yaka na kiteng am jong ki weipat ki marat klaw da kabalik ra sa usketri jong ka Darrang Tourism Development Society usamla songki man ringsai. Mar usamla songki ula pentip lingba ka telefon siya katanat wildlife jong ka West Jait Hills ban simti yakani kasim kabala yo Pyllait im da ki Umngot ki Longkmie. Tang siyo jingtep ki noktre jong katanat wildlife kila hiar sa sinong Darrang ban simti yakani kasim. Aktif sekarang ki om ke brown wood kini kisim pelak jam Jait hakane ke jela jungi okay nak kepat nak liang ke department bahkan paikman bahkan ai award ne tangki award nang bagi some donation nang tak ini Longkmie Umngot kini Longkmie ki im kendai jakpo lang ba ka jing lek cloud jungi pan thọ ding pan lek khar kini dok wai pan di ha ki yau dau ki khane ki Senang jungi nomor ketiga cakap tulis. Tengah tempat dengan department bahkan nong konsen nam tak ini ki Longkmie. Makidai ki Longkmie bom dan loksu. Ki yarap ki kun jungi lomba ka jing lek kau jungi. Tak kadau department ru kalau yok ka jing mentai kendiat bat step ka jing mentai kendiat lomba dah kena ka jing save kini Longkmie ya kena kesim.